ingoma 2:14 ivesi lizoba linye. Ebese ngicela endlozini yesabatha ngoba sivakashile nomfowethu omncane ongilamayo, ebese ngipha yena ithuba lokuthi abe nezwi aliphathiswe uNkulunkulu ngamgcine isoka-ke imizuzu emihlanu eminingi, ngoba nami ngeke ngibe nemizuzu eminingi ngesimo semisebenzi yesonto. Ebese ebuyisela kimi sibe nenkonzo izothi nasiyibuyisele uNkulunkulu. 2:14 Omkhululi wethu thina nzalo kadingana simzwile ingoma yamashumi ayishagalolunye nesithupha 96 yeduka ebusweni akho ngoyini izonke lokuphila wami ngeni kesi
okuphakamela okudala ngenye ilanga laliguqubele mali guqubele ilanga kwakunendoda yakaGoba yayisicabanga le ndoda kaGoba kuba imini yesabatha seyiphelile. Yayisikhulile le ndoda, yenye yamadoda abanenhlanhla yabona uBhombela. Uma icabanga ukuthi isabatha seliphelile, yayisiyabasa edokodweni. Sinenkinga-ke ukuthi abantu abayiqondi kahle isabatha ukuthi lingena nini liphela nini. NamaNazaretha futhi azi ukuthi njengoba namhlanje kuyisabatha, isabatha liqala ekuseni namhlanje liyaphela ntambama. Abanye bayadideka ukuthi liqala kanjani isabatha ngoLwesihlanu bese kuthiwa liphela namhlanje ntambama. Uma sifunda incwadi kaGenesis wokuqala lithi iBhayibheli lithi uNkulunkulu wadala izinto zonke emhlabeni. Wayeseyibuka zazinhle lezi zinto, kodwa zonke lezi zinto zayikhungethwe udwa lobumnyama, izwe lalimnyama lonke. uNkulunkulu useyidale izinto ezinhle zonke ikhona emhlabeni, ihlahla, intaba, imango, tshani, yonke into ongicabanga emhlabeni. Wayesethi akuhle lezi zinto zami ihlale ebumnyameni, wayeseyidabula ubumnyama ngokukhanya. Wayeseqamba ubumnyama wathi ubumnyama othiwa ubusuku. Le nto ekhuluma ngayo ithola incwadi kaGenesis wokuqala. Wayeseqamba ukukhanya wathi kuthiwa isemini. Ngekathi edabula ubumnyama ngokukhanya ngensika umlilo, kwaba khona umlotha owaba khona. Wasuka uthuli ezweni. Ekugcineni kosuku uma esedabula ubumnyama ngokukhanya, sekhona imini kukhona ubusuku. Wayesethatha uthuli lezwe ayelakhile lo mhlabathi, wathatha lo ashes kumbe lo mlotha obekhona ngenkathi edabula ubumnyama ngokukhanya. Wayesethatha inhlabathi yezwe eyayikhona idalileyo wayeseyibumba, wayihlanganisa, wayesethi sakha umuntu ngomfanekiso wethu abasemazulwini. Wayesakha isidalwa somuntu, wayesefaka impumulo kuye ezimbili amakhala. Wayesephefumulela kulesi sidumbu asakhileyo, uthi lo uyakungidumisa angikhonze imihla yakhe yonke kuphela. Yiko sila sizodumisa sisivumelwaneni sikaNkulunkulu sokuba siphakamisa isandla sikhethe uNkulunkulu, ebese siba zidalwa ezintsha singene eswini samanje ngoLikhrudima ekwathi ma esedidekile ukuthi umuntu yaba isidalwa esisha kuKristu. Ngaba njani isidalwa esisha? Wayesiya kuJesu wayobuza ukuthi kuze ngibe isidalwa esisha kuKristu kudinga ukuthi mangenze njani? Uthi uJesu akuningi Likhrudima kufushane, kodwa kufanele ukwenza, fanele ukhethe inkosi bese ungena eswini samanje ubhabhadiswe ube isidalwa esisha. uNkulunkulu ayibongoze. Amen. Uma esedale izwe lomhlaba ney'nto zonke esedabule umhlaba, wadabula ubumnyama ngokukhanya, usuku lakhiwa izinto ey'mbili. Usuku olulodwa
lakhiwa into ezimbili, lakhiwa okumnyama kanye nokukhanya. Lezi zinto i-combination yazo noma inhlanganisela into ezimbili zakho usuku lodwa. Ayibonge Nkosi. Yiko-ke isabatha liqala ngoLwesihlanu ntambama bese kuze kuse kukhanye namhlanje kube yimini yonke. Balishona ilanga namhlanje liphelele isabatha, one day full. Ayibonge Nkosi. Yiko sidumisa ngalolo suku lesikhombisa, akulona usuku lolo lokuqala lweviki lwesonto, kodwa ngiyathanda ngoba mhlampe abanye bethu abangabi khona lapha eNazarethini baphume ephasikeni, mhlampe nabanye bethu labaphume ephasikeni. Kunosuku lobumnyama ekuthiwa i-Good Friday, masifunda incwadi kaMateyu 27. Izwe labamnyama lonke umhlaba wazamazama amatshe adabuka, umhlaba ubethele uKristu Jesu. Wayeselenge esiphambanweni. Ngiyamthanda uShembe ngomnyaka 56. Ithi zithi ingubo zenziwe zamhlophe qhwa ngegazi lewundlu wasifelayo. Ake sifunde ingoma 56 kuzothi kwafika umfundisi wasitshela indaba ukuthi zafela uJesu ahlangana nalonto thina. Ake sisishaya uthini ku-56 aphinde athi uShembe ningabathanda wokuphila makade eyanela nabangcwele abangubo igeziwe zenziwa mhlophe egazini lemvane yabafelayo, hayi inhlanhla yaba menyiweyo entokozweni yabakhethiweyo. Amen. Abagaba kaShembe lawo ingubo zethu lezi mhlophe zigeziwe ngegazi lewundlu wasifelayo. Ayibonge Nkosi. I-debate endekele ngoba Nazaretha uma ukhuluma ngokuthi inkolo yethu ihlangana noJesu bathi hayi ngasibona amaKristu sinasama Nazaretha. Ayibonge Nkosi. Yeah. Pure sama Nazaretha sinayo inkolo esi-affiliate ngaphansi kwayo. Ayikho inkolo esingena ngaphansi kwayo. Siyibandla isho njalo lapha ngalo kufunde kahle umusibuleni bakufunda umbhedesho uthi bandla lithobe likamenzi wesu lomhlaba. Asikole ibandla lokufundisa noma asikole ibandla le-organization ethile, kodwa thina siyibandla likamenzi wesu lomhlaba. Ayibonge Nkosi. Amen. Yikho sigcina isabatha. uNkulunkulu eseyiqede zonke lezi zinto ukuzenza emva kwey'nsuku eziyisithupha, wayesephumula ngosuku lesikhombisa, wayeselibusisa, wayeselenza lase libangcwele kuye. Ngoba kuye ephasikeni uma ngoLwesihlanu lobumnyama sekushilo kuMateyu ukuthi kwabamnyama mhlaba ubethele uKristu Jesu, lithi-ke lale eBhayibheli wayesephumula njengomthetho ngosuku lwangesabatha wangavuka. Ithi incwadi kaMarko 16 siqala endimeni, uMaria Magdalena, uMaria umnaka Jakobe noSalome lamakhosikazi amathathu athe bamakha ukuba eze ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lwesonto ukuba eze ethuneni azogcoba inkosi yamakhosi asebenza imonument. Kodwa mayisendleleni abexoxa ubani osigingqeni itshe liphezu komnyango wethuna esebhekile itshe afica seligingqeni ayisangene ethuneni afica amadoda amabili ayifake ingubo ezimhlophe lezi siyifakileyo. Uma ungabe ngakabi naye ingubo emhlophe siyakumema nawe ukuthi awuyithole ingubo emhlophe. Angena phakathi ethuneni afica amadoda amabili ayifake ingubo ezimhlophe. Ayesebuza lamakhosikazi ukuthi
Jesu waseNazaretha obebethelwe walaliswa lapha muphi na bathi amukho usevukile uhambile uye eGalile uyohlangana nabafundi bakhe. Amen. Bese ngeze encwadini yokungcwaba yakuleli bandla esiphathayo ethi ma sesifunda lapha phezu komhlangano omkhulu omiyo lapha kwala sifike sifunde khona bese sithi khona siyacela uNkulunkulu ukuba avuke inyama yakhe kwembethe ukubona emva kwey'nsuku ey'ntathu. Shambe uyithatha kulento yovuko lethu ey'ntathu uma uyiNazaretha ungahlangani nenkolo noma ungahlangani nendaba kaJesu. Ma uKristu Jesu ebethelwe ngosuku lwesihlanu lithi lami eBhayibheli walala ngoLwesihlanu ngosuku lakhe lokuqala walala ngosuku lwesibili ngesabatha ephumula njengomthetho. Ngosuku lwesithathu wayesevuka waba ulimo labafileyo basifunda incwadi kaMpostoli Paul ebhalela ibandla labaseKorinte bokuqala 15 verse 34 mashumayela ukuba uJesu wavuka abafileyo masingasho ukuthi uJesu uvuka abafileyo siphikisana nokushumayela kwethu nokukholwa kwethu kuyise. Siyawufumaniswa singofakazi bamanga ukuba uNkulunkulu wamvusa uKristu engamvusanga. Ngakho uKristu Jesu wavuka ngosuku lwesithathu sigcwaliseke ukuthi sonke sokuthi masifile sibe ulibo lokuthi sizolala insuku ezimbili. AmaNazaretha akalindi ukukhala kwecilongo kodwa lala insuku ezimbili ngosuku lwesithathu afikele ekhaya. Ayibonge Nkosi. Amen. Ngivile endabeni engikhuluma ngayo inkonzo izobamfushane. Uma indoda kaGoba seyifumaniseka phakathi komuzi ibasile ngosuku lweSabatha yacabanga ukuthi ilanga selishonile kanti ilanga lishonile. Ngithanda ukuthi kube ne-debate kubantu abakholelwa esikhathini ukuthi bathi iSabatha liqala ngo-6 liphela ngo-6. Asilungise kahle le nto. Inkolo yobuNazaretha esikuyona ayiqali ngoShembe ifika ngoShembe. Bakhona bagcwele. UNazaretha afika ngoShembe. Kodwa uShembe uvusa into endala. Uma ngithi uNazaretha afika ngoShembe ngicela ukuthi ufunde eBhayibhelini lakhe incwadi embhalo noma uNumero 6 kalendimeni. uMose wabuta sonke isizwe sabantwana bakaIsrayeli wathi lawa amazwi asho uNkulunkulu. Uma wesilisa noma wesifazane ezahlukanisela akafunga isifungo sokuba beyiNazaretha. Inesizwe isikhathi siqala khona uNazaretha. Amen. Ayimisele uNkulunkulu. Lo muntu oseyimisele uNkulunkulu akahlukane wayini. Isho njalo incwadi yamaNcwadi. Akahlukane etshwala obukhala. Azimisele insuku zakhe zonke zokuNazaretha. Ngithi uNazaretha afikanga noShembe kodwa uNazaretha yinto endala. Amen. Uma umuntu eseyiNazaretha ebesehamba ukuzahlukanisela uNkulunkulu enze imisebenzi elungileyo enze kahle uNkulunkulu angeke ngikhulumeke nayo kakhulu. Base bemfumanisa uGoba esebasile esephula umthetho weSabatha. Ngesikhathi isikhathi sika 6 to 6 asebenzi leli bandla ngoba ngalesi sikhathi amawasha ngabe khona. Amawasha aqale ngo-1865 ngesikhathi sama-Congress of Vienna. Angifuna ukukhuluma khona futhi ngoba ngizokushumela bekuningi. Kodwa watch time siqala ukuba khona ngo-1865. Ngesikhathi engifunda ngaso le ncwadi it was before Christ. Iwashi ngabe khona yiyo ngifunda eBhayibheli elidala. Into eyicontrola isikhathi kwakuyilanga. Nakamhlaba uNkulunkulu edala izinto zomhlaba ehlukanisa ubumnyama nokukhanya akukhanga ngewashi. Kodwa kwakhiwa njengemvela yonke. Iwashi into yethu bantu. Ngikholele ngoba mhlawumbe ngishumayela ungazokushayela abanye abantu. Mhlawumbe nabanye abafundisi abafike la abazi bakusho. Kodwa ngisiqiniseko sabo ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu edala izinto zomhlaba lalingekho iwashi. Ungampikisa kona ukuthi uqala likhona phela waqala ngewashi.
isabatha likhontrolwa ilanga ukushona kwelanga ngolesihlanu lisho ukuqala kwesabatha bese kuthi ukushona kwelanga lanamhlanje lisho ukuthi usuku lesabatha ligcwele ayibomkhosi bangixolela abashumayeli ivangeli mhlawumbe bezwe enye version namhlanje sonke wayesepasa ugoba ephambene nomthetho uma amaphoyisa abaqaphi bomuzi oyingcwele bemfica bafica sebasile ngiyawathanda ke lamaphoyisa zange athathe umthetho ube sezandleni zawo bathatha isinqumo ngalensizwa eyaphula umthetho wesabatha base bethi sona siye kulanga phumasikothe nabaluthane abahambula soyibika lenkinga lokuthi sesifica ugoba ephula umthetho bangakithini sibathathele inyathelo banga sibabona ukuthi bafanele ukuhlangana nathi sakhiphe thina enye inkinga lesibhekene nayo esontweni umuntu ukhohlwa izono zakhe neziphambuko zakhe aphekeze kamfumo athi umuntu ofana afashwe tshitshwe ngaphandle umfumo akhohlwa ukubheka iziphambuko zakhe akhohlwa ukuthi namhlanje kuleli bandla wazelani akhohlwa ababuko abakhonzela uNkulunkulu noma abakubo bamtshengisa indlela yokuthi hambe lapha basho ukuthi yamfumo kodwa bathi yakushema ibongozi inkinga abantu babheka izono zabantu inkinga sibhekene nayo kwesontweni uma befika kulanga phumasikothe bazobika kuwe ukuthi insizwa ugoba usephambukile wabaza ngosuku lesabatha uthi ulanga phumasikothe thina boshembe sazohamba siye emazulwini siyobuza ukuthi uma umuntu ephula isabatha uhlawula ngani ngoba wena ufike esabatha emhlambuluko ungena esontweni sonke mawemina Wotula ngaphumasikothe nabaluthale bahambule emzini wasePhakwe lokudala sisazohamba thina boshembe siye ezulwini siyobuza ingilosi enkulu ephethe isabatha ukuthi ma umuntu ephula isabatha uhlambuluka ngani yeduka ebusweni bakho Bethi Nkosi
ngoba singaboshembe sesuke esibili bethi sifikile esulephethi isabatha ngase ngilithula udaba lakho lokuthi ekhambeni kwakho wabe wasiyaphaphula umuntu omuhle uyiphathe kahle kodwa ubelechashaza elilodwa lokuthi uphambuke ebese uliphula isabatha uthi ingilosi ngoba ayiphelanga lutho kodwa ngifike ingilosi iphethe iBhayibheli la igone lona uthi ngoba inikezela nje iBhayibheli yamvulela isithi shembe funda lapha uthi ngase ngiyafunda incwadi kaExodus 31 indime ka14 sala ngifundele loza iphelanga lutho kodwa makufika kuye unikezele iBhayibheli yamvulela athi shembe funda lapha uthi ngase ngiyafunda ithi incwadi bonke abadlulele 31:14 Exodus 31:14 alogcina amasabatha ithi ingilosi ngoba kimi shembe funda lapha lencwadi ithi alogcina isabatha lingcwele kimi njengoJehova lowo oludumazayo akafe impela uliphula isabatha ngoba ithe ingilosi akafe impela osebenza umsebenzi ngalo wonqudo ngoba kubo ngiyabonga babinika osebenza umsebenzi ngalo nophula isabatha wabasa ngesabatha unqudo ngoba yeduka Nkosi ebusweni bakho imihla yonke kuphila yakhala lensizwa yabe kumnikela phambi kaNkulunkulu yathi ngicela uNkulunkulu amthethelele wathi ayikho intethelo ngoba emzoyikhipha kushilo besubili phela siyabonga njalo onzima ade sekhelane izolo ayibonga Nkosi amen ekelani bekuya abantu abakhethiwe lo hambo njengolana nje mhlawumbe wedwa kini okholwayo umndeni wakini okholwa yengoba ukhethiwe lokholwa ekhaya kona kanombani akanombani konsizo ngafunda nayo e-university bathi ngilanga sihlangana kweyindawo yikho yathi hawu nawe kanti konza la kashembe ayike ikole ngcono abantu ngakuya ayike ikole ngcono ngaphezu kwaleli bandla esikulona ayike ikole nje njengalesi kuyona inkonzo zasemhlabeni ziyafika ziyadlula ingoma zakhona zokuhlabela khona ziyafika zimnandi namhlanje ukuthi expire le manje icule sonto bayijule bonke awuqala lapho nohlabela indala kangaka kodwa lo ushaba ushicela ngo-1919 yeah ngo-1923 wayelapha kithi ngizalwa lapha egospel shicela lihlabela uthi mayisebhavini egeza umzimba bomkhulu umsungule libandla uyamemeza uthi kanti iqiniso akawenkosazana leyo ngakithi ngijikuze lapha mntanayo wayeseguqa ngaphandle kwendlu yokugeza uthatha ipentana nephepha ubhale ngoba nabahlabelisi befikile basezulwini bayahlabelela lapha emkhathini bathi sisandinda wasimisa
ngiyama kodwa nginegeni lokuthi siqhamuke endabeni enkulu siphume khona Amen. le nkonzo yabakhethiwe uma ungakhethwanga la sazoshuka thina umfundisi kunensizwa sihambeni asibanga elide neminyaka emide sihamba nabo uyazamhlanje ngiyaguga bakumvamele unyaka wama 24 uGotshiwe lesontweni uGotshiwe ayikhona uGotshiwe lesontweni ngiphambi leso waka 24 no sekuguge ngimdala after phezulu uma siqala sikhuphuka sentabeni engcwele yaseKhenani ngabona abantu ngithe ukubala ukukhethwa ngabona uNkulunkulu ofaka isifo hawu athi hamba nabantu noma sihamba nabantu uNkulunkulu wabona uPhile yofaka isifo saphuma ehomisi athi Stella wadonsa umhlangano wakhuphuka uthe ngofika phezulu sayitshela sonke ngoba konke siyitshela wona ukuthi siyalazi uhambo soso alaziwe lokashekho lenkinga manje fanele sinikeze umnikazi walalazi longaziwa yithi babheka abantu ukuthi soshona phansi ngoba sizothundu sisothatha uleft shone phansi athi holo unyazi phambi nohamba phansi noNkulunkulu esihamba naye wabona shona ka-right shona ka-right bathi khimilili abanye nozakwethu namajazi lawo bathi khimilili abanye bathi kanti kiwaphi kathakimi entabeni ntwayo bathi hayi thina saqhubeki basefwa abantu bashukwa wayishona phansi wawuhola umkhumbi dondobala weyintabo sasilandela uThixo ayibongozi safika sathi cha baba izulu kwinamba lesethembiso ayikho lo hlanganisa uMabone ayikunzima bafowethu sesaqhamuka ilanga liphumela lonke ilanga oqhamuka kunomusi welanga semasiyofika egameni ayisakhonza uNkulunkulu sathi hayi abantu sebephelile neenyawo seyiphelile sicela Nkosi ukuthi kuphunyulwa kancane egameni sikhokha umoya hlaphela ngamasephelile selehlile bese siyasuka bese siyahamba bakusho thina basezweni sasitawula uNkulunkulu leyisono nje balungene kusona balakile sasiyocela uNkulunkulu baba siyacela sibone ilanga bathi wabona kanjani bafundise baba hayi siphumule siyaphumula sahlala egameni sesizwa inkosi zathi aphethe umbuzo kumfundisi uvula bese baba awubizele abafundisi laba ensebenza la sahamba sala siyafika ukuthi asambe manje uthu elanga lisho uphumhlanga elanga lisho asazi baba besicelile asabazi ukuphilisa manje sibenze kuthiwa khandi kahanjwe Amen. saphuma ikhonzi kanti bashisa ilanga bagcwele wagcine sehamba yedwa etilini kuthe ma iseqandalaza yedwa etilini ngafika baba hayi bazoba bathole zithi siyacela Nkosini ukusambe lapha eceleni yabona eceleni komkhakho lapho ngcolongo khona lapho phela khona uthiyela sambe khona thina wathi nyathelani la nyathela khona watiyazela umfundisi Khumalo watiyazela noBhoko wathi ushayeka phansi ngabona amandla phela wathi kwenze njani athi babuya umfundisi wathetha amanzi emile wafaka kuwini wathi amgijima umphuzisi kafela mkakazisa umfundisi ephilile nzima indaba esiphomula esephelile semva umfundisi wathi kaka amanzi wathi asingene indlela sami
wavuka umfundisi kamele evuka ediyazela olibamba ubhoko wabamba isihlabo ngapha watheka wanyathela khona sihamba noNkulunkulu. Amen. Basidonsa hayi ngasho ubhekana ngoba mina ngihlala ngifake icathulo ngasekhaya ngihlala ngifake icathulo sikhuluma wonke nebhedini manje manje nakunyawo lakuthi njani ngifuna ukunitshengisa kwabele kwagcwala amanzi ngaphansi kwey'nyawo umpamanzi ngaphansi kwey'nyawo ngahluleka ukukhamba ngaphelwa amandla khona ngaphelwa khona amandla ngena phansi kwey'hlahla la ngithi ngikhokha umoya bathi kuphi umfundisi umvuka wathi usele babathi sokulinda sihlale phansi wayibopha etiyeleni kangashanga sezihamba ngathi ngitheni bangilinda abadazela azafika athi ngifika bathiwa sizitsha sami wakhanjwa lunzima wabo lasekhaya okuphazana kunalo konke sesambile ithi inhlaka isuthi yangakithi ithi mfundisi ngahamba ngemoto ithi basihambe bonke abantu sasambe ekugcineni iy'moto sihambe ekugcineni iy'moto uthi ngase ngigqama ukuthi ngagqama kunekesha kukile elimhlophe elibungekayo elihamba phansi layidaba ukuthi alidlula leli khehle litabweni ngithi base ngidlula athi inhliziyo yami awungishiye ikhehle elingayo nginesolo alobe ngisona ke ngihlehlele ngibuyele kulona bafaka ukuthi vele ngabuyele muva awunkulu ususale kakhulu hlangano sekude akusekho umuntu osengemva kwakho sebehambe bonke abantu salisogibela emotini ngikuphuthumise ngokufika ngikushiye la umhlangano usukhona lithi leli khehle eliphunga mntanami ungakhathazeki ngami uthi abantu bangaba la ekugcineni lithi leli khehle laselikhipha ibhukonyana lathi ngibhala abantu abakhona bonke abalo umhlangano kodwa mntanami njengoba kunalezi iy'nkumbi zabantu abantu engisabatholile abakulo mhlangano abawu-15 kuphela That's one quote. Angazi mina ukuthi ngilotshwe baphi njengoba sikulendaba ngikhulile batshwale ngizwa le nkulumo ngayifuna ukuthi inkosi sengiphuma iy'nyawo zombili ngashiswa ilanga ngibalwa kusiphi isibani ingoma yamashumi ayisihlanu nesikhombisa 57 inkosi ayibusa amazwi uNozwile inkosi ayibusa uPhama Mohammed abagcwele sayifuna indlela
Yes.